Andretxeak udazkenean eskainiko dituen ikastaro eta tailerrak aurkeztu ditu Jon Iraola Ibarko alkatearen eta Sonia Artxeli berdintasuneko zinegotziaren eskutik. Euskaraz zein gaztelaniaz izango dira jarduerak eta Isasi kalean dagoen Andretxearen egoitzan garatuko dira. Gune feminista batean kokatuta, beren asmoa herritar guztiak berdintasunean trebatzea da hausnarketaren eta parte hartzearen bidez. Hemendik abendura arte eukiko ditugu tailerrak eta formakuntza ezberdinak. Eukiko ditugu erakusketak, 3 erakusketa ezberdinak, literatura saioak eta emakumeak ahalduntzeko guneak. Talleres diversos para todas las edades a partir de los 18 años. Talleres que en los que se busca, más allá de la formación específica, se busca que sean espacios de encuentro de mujeres, espacios en los que nosotras creamos redes con personas de diferentes edades y de diferentes procedencias. Jabetze eskolak udazken honetarako antolatu dituen ikastaroak honako hauek dira. Klimateriotik menopausiara, teoriatik gorputzera, nik ere konpontzen dut etxeko konponketen tailerra, gure bizi energia hobetzen txikun, biorriza barreterapia tailerra, garaiko eta tokiko sukaldaritza vegetarianoa, pole dance ahulduntzeko ikastaroa, autobiografia pertsonala dena politikoa ere bada, barrez lehertu behar dut umore tailerra ikuspegi feminista batetik, autodefentsa feminista 14 eta 17 urte arteko neskentzat, menopausia eta elikadura osasuntsuaz gozatu, plazerra, desioa eta jolasa, eta gure borroka feminista gure genealogietan arakatzen. Estamos teniendo una muy buena acogida. La verdad es que estos cursos, la verdad es que temporada por temporada vamos viendo la necesidad que hay de realizarlos precisamente por la acogida que están teniendo, y lo cierto es que es una herramienta muy importante para la dinamización de Andretxea, ¿no? El hecho de que no solamente nos quedemos en tener unas instalaciones, como decía antes, sino el hecho de que esas instalaciones se utilicen y además se utilicen bien para conseguir los objetivos que tiene el departamento. En este caso, desde la formación, etcétera, pues exposiciones tal y como ha explicado Sonia, pero también con los objetivos, ¿no? El objetivo ese de concienciación de la ciudadanía, el buen trato y sobre todo también de alguna manera que somos cabecera de comarca, ser también en este ámbito, en el ámbito de la igualdad, y con Andretxea pues un referente de nuestros municipios vecinos, ¿no? Beste denboraldi batez, Eibarko emakumeentzako jabetze eskola errealitatea ikuspegi kritiko, dekolonial eta feministatik aztertzeko eta horren inguruan hausnartu eta eztabaidatzeko topagunea izango da. Ikastaroek eta tailerrek maila pertsonalean eta kolektiboan indartzeko prozesuak bultzatuko dituzte, estrategia eta aliantza feministak sortzeko eta indartzeko asmoarekin. Aurre matrikula egiteko udalaren eta Andretxearen web orrietan dagoen formularioa edo Andretxean bertan eskuragarri dagoena bete behar da.